Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Zapratite nas i bit ćete u toku s aktuelnim događanjima iz sveta pravoslavlja i šire, kao i mnogim dušekorisnim sadržajima. Hvala vam. Ovo je teški dan za naš narod. Vidite šta se sve sprema i šta može sve biti Bogom dopušteno. Da, sve to ima svoje značenje. A zašto je to tako? Ja ću vam da kažem koji su uzroci za onoga što se priprema tamo gdje vrlo da bude. Uzrok je u svakom zabavljanju. Uzrok je u zabavljanju, znači, što bi, da ne kažem srpski, malo ću možda da mi smetao, znači, u kurvanju odrešeno. Eto, zato je to prosta jedna reč, srpska. Znači, to zabavljanje doprinosi tome, znači, gubljenju vremena, gde su brakovi, koliko se zabavljaju, sve je to na tankome, jedno dete, dva deteta, idu po 15 godina, pa puknu, pa se ništa nema od toga. Sve se zagovori, sve se ukvari. Ono što je po crkvenom, znači, kako je to, treba da bude po Božjem blagoslovu, znači, ako hoće neka stupiti u brak, muško i žensko, znači, treba, ako to žele, znači, treba se napraviti mladim sveštenikom, on treba da obavi predrašni ispit. Za pola godine treba da se završe obručenje, dakle, burme i venčanje. Eto, tako je, to je pravilno. Znači, za pola godine sve može da se završi. Ako ne znaš kako ćeš i misliš se, gledaj prema sebi, gledaj prema svojoj porodici i to je to. I tako, taj zapisnik nakon predašnjeg ispita potpisuju budući supružnici i po jednog roditelja. I to je to. Onda se, znači, da se javi kumu, da se nađe stari svat, da se dogovori sa sveštenikom u vezi venčanja i tako idemo dalje. A ovo zlo, znači gubljenja vremena, gubljenje duša, abortusi, šta sve tu nema, to su bolesti polne, šta sve nema tu. Sve to doprinosi da se nešto tako nadvije na našim glavama, tako nešto strašno i opasno. Da, pogledajmo gdje se Sodom i Gomor. Znači, ovdje su na lokaciji crnog ovoga mrtvoga mora. Tamo je samo se Lot izbavio iz tih gradova. Lot i njegova porodica. Znate zašto je Bog poslao anđela da izvuče Lota i porodicu? Šta mislite? Zato što nije upražnjavao njihove grehe, ne zbog toga, nego zato što nikom nije osudio. Nije ih osuđivao, iako smo ih bili tako iskvarenog života, znači, polno iskvarenog, nije ih osuđivao i zato je njega Bog iškupao, anđel ga izdao iz Sodoma i Gomora i rekao da se ne okreću, žena se okrenula i postala je strani stup, rotna žena. A živo ugljen je padao s nebesa na to stanovništvo koje je život takvim besplatnim životom. I tako smo završili svoj ovozemaljski život, a gdje su sada, pa nije teško zaključiti. Znači, eto tako, to je ono što treba znati i što treba razrešavati. Bog je dao, znači, Bog je dao muško i žensko, dakle, Adama i Evu. I Gospod Hristos je prvo što doživio u Kani Galilejskoj, kada je blagoslovio hrišćanski brak, kada je blagoslovio brak. Znači, ako neko nije za brak i ne želi stupiti u brak, on ima izlaz, to je monaški put. Monaški put je guži, ali je lakši, da bi rekao tako, jako je guži, on je lakši. U manastiru, ako slušaš starešinu, imaš da se kako se ovako spasava. Ako nikom ne suđuješ, pa to je pasijek. Ako nikom ne suđujemo, opet se spašavamo. Znači, ima načina kako da čovjek da se opredeli zašto je on, da se opredeli zašto je, da ne gubi vreme. I sve to može se obaviti, dakle, do nekih 25-6 godina, 7, a nikad ne bude 30, sve da se to završi. A ne ovako, ja nisam mogao da gledam više to što se dešava, pa sam zato organizovao ovo čitanje molitava za ženitbu i za udaju. Ovih subotom, svake presubotu mjesecu. I to ima uspeha, ali to nije mali teret, da vam kažem. To nije mali teret, to što se radi tu.
To nije, to spolje izgleda ovako, nije to ovako. Znači, ali sve, kažem, ja gledam da se našem narodu pomogne i da se tako to čini što treba. Ali čovjek posle 27-8 godine, on počinje po znacima navoda da mudra, i onda mu svakako se pitanje postavlja i teško se tako odlučuje za brak. Ali ne treba tako raditi, znači treba u mladosti to završiti, to treba kao nekada, oko 20. to je najbolje to vreme. Pustite studiranje, pustite te gluposti, nauku, pusti to, sve će to da posluži posla kome, će da poslužiš tim zvanjem doktora nauke ili već čime. Znači sve to ide u kraj. Najbolje smo danas i najbolje da se shvati na zanat ili na poljoprivredu. U poljoprivrednu školu upišite djecu svoju, da znaju da proizvedu hranu. Šta vredi čovjeku ako to ne zna? Šta će da vredi to? Mislim, rob čiji, pa znate čiji. Znate, ko dolazi, ko se sprema, ko sve to organizuje, ko to blagocilja tamo, to što je Bogom tako saželjeno. Sve to treba znati, imati u vidu. To su velike sile ovoga sveta, ali Bog je sila na svim silama. Tako da to možda ne bude ako to neko ima da izmoli od živoga Boga. Dakle, može bude olujni vetar, može bude grada pada, može svašta bude. Znači, i oni koji primaju goste, isto treba da znaju koga primaju goste u sve ugostiteljske objekte. Da znaju to šta može da desi. I njom može da se desi da prođu kao ovi Sodom i Gomora. To mnogo nosi rizika, uopšte kad gledamo. Ta stvar, taj događaj, mnogo rizika nosi u sebi. I tako treba imati ono što je naše, što mi možemo, pravoslavni hrišćani, Srbi pravoslavni, možemo će tamo salpije protiv toga. Dakle, nas Bog ukrijeti, naše duše nam ukrijeti, čitajući psalme, da budemo, dakle, za istinu Božiju, da tvrdo stojimo i da se molimo Bogu, da se to ne sprovede kod nas. Imaju široko je, ne znam koja je površina mrtvoga mora, tamo može da se organizuje, dakle, šanci, lađe i tako dalje, pa to je njihov izvor, ja ne ulazim. To je nešto, svako ima Bog da slobodu, on ima izvor, ali ako ti dođeš u moju zemlju, pa reklamiraš to, znači predstavljaš to što je Bogom osuđeno, pa još se rugaš noseći ikone ispod svojih polnih udova, pa šta onda ti radimo mi to? Nemoj se začudiš ako loše prođeš. A na koji način pa? Vidi se. Znači rugač može da padne mrtav bez da ga neko upuca. Znači bez toga može padne, ako se neko svesno ruga Bogu i Božim svetiteljima, on može da prođe tako, padne pa da bude pokonan svima drugima. I tako bi, kažem, neka to bude volja Božija, ali svakako ja i tim ljudima koji su se okrenuli na tu stranu, želim da se vrate, dakle, normalnom životu, bračnom životu, da znači imaju opštenja kao ljudi, znači kao normalno što je Bogom blagosloveno, znači se deca rađaju, dakle, to je ono što je jako važno, znati i, kažem, želeti svakome dobro. Naše da svakom živa dobro. Ne osuđujemo, osuđivanje će biti još gore crnje i zlo će se širiti, a ako se smirimo i osuđujemo ih, neka im da Bog da to, da se pokaju, da se vrate sa te samputice na put, dakle, onaj koji vodi Bogu živome, u večni život, a ne u večnom pogibnom. Znači, svjedočanstvo za to je Biblija, koju oni znaju sigurno, znači, kako su prošli oni gradovi Sodom i Gomor, na koji su nas na lokaciji Crnoga mora, odnosno Mrtvoga mora, koje je niže sa svojim nivom za oko 400 metara od Sredozemnog mora, što je jedna duboka provalija. Tamo je sanitet kod je tako slana, možeš doledeći čitaš slovi na nju. Znači, to treba sve znati, to je nešto što se dogodilo u svoje vreme. I ne samo to, nego i svi drugi gradovi kao Pompeo u Italiji, još druga mesta, imate gdje su se vulkani otvarali i stanovnici koji su živjeli besmrtnim životom, pogrešnim životom su živjeli, nisu mogli da pobegnu od glave, nego je sve to sređeno i sve je lava to stržilo. Eto tako, kad se pretjera svaka mjera u životu, onda Bog popušta to što i danas imate, koliko imate vulkana,
da rade, da nam je za opomenu vulkani idu iz pakla, koje termalne vode isto tako greju se paklom. Znači sve to ima svoje značenje i tako da gledamo, da se potrudimo, da živimo onako kako je to volja Božija, a ne da živimo za senkama i zadovoljstvima ovoga sveta. Znači to je trčanje za senkama i prašinom ovoga sveta. Ono što je istina Božja, to je ono što čovjeka čini čovjekom, pravoslavnim čovjekom, Srbinom, Srbinom i tako dalje. Još da kažem nešto, šta radimo? Nažalost, situacija je takva kakva jeste. Ali sve je pod vašim Božjom. Sve je pod vašim Božjom. I svaki koji odstupa od istine, on će biti zato vrlo žestoko pomenut. Ma ko bio? Bio vladika, patrika, ko bio da bio. Bog je onaj koji je tu. I sve, Bog je sve to, Gospod naš Hristos na sve to vidi i to će, on će to regulisati. Neće to neko drugi bilo. On će to regulisati tajno da budu opomenuti, a ako se blude i ide se našim pogrešnim putem, onda šta je tu je. Možda nismo za bolje i zaslužili, ali tako je. Naše je to da se trudimo, da budemo u istini. U istini, dakle, ko je istina? Znači, Pilat je pitao šta je istina i nije dobio odgovor Hrista Boga našega, nego treba da je pitao ko je istina, on bi rekao, ja sam istina, put i život. On, Hristos Bog, raspeti vaskrsli. Njemu neka slava s Otcem i Svetim Duhom, sve bude sve Boga nama. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Gospodi, pomiluj. Gospodi, istražitelj, Bože, istraži, molim ti se usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj.